हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू अगेन दिस इज एके आसामिज किचन और आसामिज किचन आज नतुन भिडिओ नतुन रेसिपि नतुन टपिकर ऊपर लै और आज बनाम पुटी माछेरे पालें शाक आपलोके भिडिओ कन्टिन्यू चाई थकिब स्किप नकरिब भालকৈ चाब तेतिया भिडिओ चालेहे गम पाब केनेकुवा बनाई आसो बोलक आमी भिडिओ स्टार्ट करूँ और आमी दुइजने बनाम आज पुटी माछेरे पालें शाकर लगत और एया चाওক मोर हेल्पार है केमेरामेन थकिब आज और मैं बनाम चाई थकिब आपलोके कन्टिन्यू स्किप नकरिब चाওক हेल्पार मोर गोटेखिनि काटि रेडी करि आछे एतिया आपनालोके लास्ट करि आछे सो गाइस बोलक आमी एतिया भिडिओ आरम्भ करूँ आपनालोके चाइ थाকক कन्टिन्यू सो गाइस आपनालोके देखिसे एया पुटी माछ হয় एखिनि मैं भालকৈ क्लीन करि साफा करि राखिछु माछखिनि गोटेखिनि और एतिया मैं मेरिनेट करिम एया हालधि आधा चामुच और दिम मैं फिश मसला या एटा चामुच और निमक दिम एटा चामुच और एतिया गोटेखिनि एकेलगे मेरिनेट करिम हातेरे मिक्स करिम हालधि और मसला निमक गोटेखिनि लगाम मैं हो गल मेरिनेट गोटेखिनि और एतिया नेक्स्ट प्रसेसटो मैं देखुवाई आसो आपनालोকক और एतिया नेक्स्ट प्रसेसटो हल बहाई दिलो एखन तावा और तावाखनत एतिया माछ गोटेखिनि फ्राई करिम और एतिया ढाली दिलो तेल और एतिया माछखिनि फ्राई करिम मैं দি দিলোঁ গোটেইখিনি ফ্ৰাই হ'ব এতিয়া সো গাইস মাছখিনি অলৰেডি ফ্ৰাই হৈ গ'ল আৰু অলপ ফ্ৰাই কৰিম মই আৰু নেক্সট প্ৰসেছবিলাক দেখুৱাই থাকিম আপোনালোকক চাই থাকিব আপোনালোকে সো গাইস মাছ ফ্ৰাই হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মই নেক্সট প্ৰসেছটো দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক এতিয়া আকৌ পেনখন মই বহাই দিলোঁ আৰু এতিয়া কি मसला मैं यूज करिम माने मटेरियलखिनि पालें शाकर लगत और एया चाওক मटेरियलखिनि एटु हल पियाज केঁচা जलखिया एटु ऑप्शनल है आप पाउडार तो यूज करिब पारे जेहेतु मैं पाउडार यूज नकरूँ सेकाने केঁচা जलखिया लैसो और एटु हल নহৰু और हल धनिया पात और एटु हल नरसिंहर पात ऑप्शनल है आपनालोके दिले दिब निदिले ना जेहेतु मैं भाल पाओ स्मेल एटा आहिब सेइकारणे फ्लेवर एटा आहिब सेइकारणे मैं एखिनि दिम और एतिया नेक्स्ट प्रसेसटो देखुवाई आसो एतिया पेनखनत तेल डाली दिलु सो गाइस एतिया पेनखन गरम हो गल पियाजखिनि फ्राई करिलु नरसिंहर पात दिलु गोटेखिनि केঁচা जलखिया और নহৰু এতিয়া অলপ ফ্ৰাই কৰিম গোটেইখিনি একেলগে সো গাইস এতিয়া মছলাখিনি মই বেছি আৰু ফ্ৰাই নকৰোঁ অলপ ফ্ৰাই কম কৰিম আৰু এতিয়া নেক্সট মছলাখিনি মই কি দি আছোঁ দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক মছলা মই এইটো সবজি মছলা এইটো ইউজ কৰিম আৰু হালধি আৰু মাছ ফিশ মছলাটো ইউজ কৰিম মই एटू सब्जी मसला एटा चामुच फिश मसला एटा चामुच हालधि आधा चामुच और निमक एटा चामुच एतिया गोटेखिनि आको अलप मिक्स करिम मिक्स करिलु फ्राइओ हो गल और एतिया एया आमार पालें शाक एखिनि एतिया एड करिम मसलार लगत और देखुवाई आছোঁ আপোনালোকক एया पालें शाक एखिनि एतिया मैं पालें शाकखिनि मसलार ऊपर दिम
আৰু এতিয়া শাকখিনি সিজি গ'ল আৰু অলপ 6-7 মিনিটমান ফ্ৰাই কৰিম মই ভালকৈ সিজি যাব তাৰ পিছত ফ্ৰাই কৰা মাছখিনি এড কৰিম মই সো গাইস এতিয়া 7-8 মিনিটমান ফ্ৰাই কৰিছোঁ মই আৰু এতিয়া অলপ ফ্ৰাই কৰিম আৰু অলপ পানী মই এড কৰিম বেছি নিদিওঁ অলপ দিম আৰু অলপ লাৰি দিম এইখিনি ভালকৈ মানে সিজি যাব তাৰ পিছত মাছখিনি এড কৰি দিম সো গাইস এতিয়া মই মাছখিনি ফ্ৰাই কৰা মাছখিনি এড কৰিম পালেং শাকৰ লগত এড কৰি দিলোঁ গোটেইখিনি আৰু অলপ মিক্স কৰি দিম মানে শাকখিনিৰ লগত মাছখিনি আৰু এতিয়া ধনিয়া পাত এইখিনি অপচনেল হয় আপোনালোকে দিবও পাৰে নিদিলেও একো নাই আৰু যেহেতু মই ভাল পাওঁ সেইকাৰণে মই এড কৰি দিম অলপ এটা স্মেল এটা আহিব মানে ফ্লেভাৰ এটা সেইকাৰণে দি আছোঁ আৰু চামুচেৰে ধনিয়াখিনি ভালকৈ চাৰিওফালে মিলাই দিম ৰেডি সো গাইস ফাইনালি ৰেডি হৈ গ'ল আৰু আজিৰ পুটি মাছ আৰু পালেং শাকৰ ৰেচিপিটো আপোনালোকে কেনে পালে জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু ফাইনালি এতিয়া ৰেডি সো গাইস আজি আপোনালোকে পুটি মাছৰ লগত পালেং শাকৰ ৰেচিপিটো কেনেকুৱা পালে জনাবলৈ একদম নাপাহৰিব আৰু আপোনালোকৰ প্ৰিয় চেনেল একে আছামিজ কিচেনটো চাই থাকিব আপোনালোকে এনেকুৱা যদি ৰেচিপিৰ ওপৰত ইন্টাৰেষ্টেড হয় আপোনালোকে তেনেহলে কন্টিনিউ চাই থাকিব আৰু নেক্সট কিহৰ ওপৰত কেনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিও লাগে আপোনালোকৰ কমেন্ট কৰি জনাব আৰু নতুন নতুন ভিডিও অতি সোনকালে লৈ আহি আছো আপোনালোকৰ মাজত আপোনালোকে কন্টিনিউ চাই থাকিব আৰু যদিহে আপোনালোকে এই চেনেলটো ফেসবুকত চাই আছে তেনেহলে একে আছামিজ কিচেনটো ফলো কৰিব আৰু যদি ইউটিউবত চাই আছে তেনেহলে সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লাইক শেয়াৰ যি পাৰে কৰি দিব ঘণ্টা বজাই দিব আৰু আজিলৈ ইমানে